Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan cakancah mereka oleh nolongi atua eki sekik puru wisuda mantar ilmuna barakah, ilmuna manfaat, ilmuna barakah, ilmuna manfaat. Teti kefokusan dunia akhirat, belajar terong aulia, belajar terong aulia, bimbingan Allah, belajar terong aulia nur dari Allah, belajar terong aulia ilmu dari Allah, belajar terong bimbingan Allah. Mereka jadi pelantara ngaji belajar mereka pelantara saya ketero pelantara jelena ngarep jelena pernyonan jelena kangkui ngoleh bimbingan Allah, ngoleh pertolongan Allah, supaya abek nika bimbing ben Allah, tekuk ben Allah, tekuk pangeran, bimbing pangeran. Nyari ilmu, belajar, nakar nyari ridho na Allah. Benih terlalu lebih tinggi dari manusia sehingga bisa merendahkan manusia selain. Benih belajar terlalu lebih tinggi di atas manusia, tapi belajar. Benih belajar terlalu lebih tinggi dari yang lain sehingga bisa merendahkan yang lain, tapi belajar nikah, belajar nyari ridho na Allah, terus jadi orang yang ridho ibn Allah, terus bimbing Allah, terus takwa Allah. Tapi belajarnya pelantara saja, terus bimbing Allah, terus takwa pangeran. Pikiran na abe, hati na abe, odi na abe, terus tekuk pangeran itunya akhirat. Lohir batin dunia akhirat. Makanya perkalamah belajar saya turun ke Kanjeng Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini belajar, membaca, belajar kalaban Allah, belajar kalaban Allah. Bismi rabbik kalaban asmana pangeran, bismi rabbik kalaban pertolongan pangeran, bismi rabbik kalaban pangeran, bismi rabbik bismi rabbik. Jadi iqra bismi rabbik, maca. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Khalaq kopi apa sih ciptaki ban Allah. Jadi kita nikah saya pada tahu maca. Ajar kan kui maca kitab, maca alam, maca abe manusia nikah. Baca, pelajari. Saya ke tambah fokus ben Allah Subhanahu wa taala. Tambah fokus hubungan, tambah sekan hubungan, tambah mantap hubungan dan Allah. Ngaji bener yang kuya, tapi yang kuya ngabula dak ke Allah, yang kuya ngabdi dak ke Allah, yang kuya nyare yang terus itu ku pangeran, yang kuya ngabula dak ke Allah, terus itu ku pangeran, terus bimbing pangeran. Jadi ngaji dekat atapah dekat napai nyoon pernyoon. Dia ngaji ni pernyoonan, belajar pernyoonan. Makanya ngaji yang nyamai tasbih, masuk tasbih, masuk zikir, bersapa ada. Itu okey. Nikah saya wisuda mungkin nikah manfaat ilmu na kapi santri barakah ilmu na. Oh karena ilmu benda yang kuya gegean ni, benda yang kuya gegean putar ni. Tambah fokus ya. Indallah terus dia nilai fokus indallah, terus dia nilai saya positif dari Allah ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berarti ilmu saya kaoleh kapi nikah, dan nikah kapi nikmat juga amanat dari Allah. Mau ke ikuna akhir, mau ke setiap penerang tambah penerang. Sendi penerang, sendi ilmu Allah, sendi cahaya Allah. Jangan pakai pun sendi. Jangan pakai sendi. Pakai pun sendi bah. Yang kui nipu, yang kui mainan, yang kui terus lebih tinggi dari orang. Acak. Imamah kaulah, imamah kita nikah bani iblis, imamah kita bani Fir'aun, imamah kita nikah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamah kita nikah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben orang-orang Allah, orang-orang Allah. Sallallahu ala Muhammad. Iblis tambah pinter. Wah. Mereka. Tapi tak yang kui ngabula dak ke Allah. Tak yang kui ngabdi dak Gusti Allah. Mereka juga ingat Fir'aun was hoki
kaya di jawatan teki tak yang kui ngabula dak Allah man. Jadi sendi ilmu na tak yang kui ngabula, sendi kekuasaan, di jabatan, di kekayaan tak yang kui ngabula dak Gusti Allah yang kui ngabula. Orang mukmin di ilmu yang kui ngabula, di harta yang kui ngabula, ngabdi di kepenteran yang kui ngabula, andi kelebihan yang kui ngabula, kui ngabula dak Allah. Sedekah nolong orang yang kui ngabula dak Allah, nolong orang yang kui ngabdi dak Allah, orang pelantar abek teh kering tuana yang kui ngabula dak Allah, ngaji yang kui ngabula kapi yang kui ngabula ka Allah kapi, ngakan nginum api nih, berbangsa bernegara yang kui ngabula ka Allah, Athena cangkek ben Allah. Mun Fir'aun yang kui marajo abuk na orang kui marajo abuk na Fir'aun dia yang kui marajo abuk na yang kui marajo cetak abuk na yang kui marajo abuk na yang ko tang tentara tang kekayaan tang kekuasaan yang kui marajo abuk na. Nabi Sulaiman yang kui masema orang dek Allah, yang kui masema orang ngabula yang dek Allah. Berarti ngalati ini yang kui ngabula dek Allah. Zakat, nafkah, nolong orang fokus yang kui ngabula dek Allah. Athena Allah kan. Sallallahu ala Muhammad. Muka terus dia ngaji terus bimbingan ben Gusti Allah, ngaji terus oleh ilmu nur bimbinganna Allah, terus oleh bimbingan Allah nyare ridhona Allah. Jadi akasap nyari ilmu, akasap nyari harta, akasap nyari halal, akasap nyari haram, ya akasap nyari carana halal, pada nyari harta carana halal, male nirae sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berempat saya wisuda iki puru 100 sabitek bentar manfaat kapi. Allahumma arham Allah Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma'ali Rabbi wafiqna wa wafiqhum limata wa zukin kulla halan da'im nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarri wa akhir rabbi ridhaka wa firistus anta akraman sataram wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqib Allahumma aftah quluban futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa ifdal balsan Allahumma ja'alna wa awlan wa talamidana ahlil khair ahlil Qur'an min khiyari ummati nabika wa sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kama la nihayata li kamalika wa adda kamali. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Fatihah. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jalan apa tuh? Tempat tak kurang lebar. Cukup. Ya tore.